Hadian katu kat Nipur bag henyau trap National Youth Front HNYF East Khasi Hills District kala bat penpai lot iki kali turis na Assam ha tengar ha ka step jong ar pun retri unai tung ar haja ar pusau ki bor pulet ke East Khasi Hills kila hiar syakte ke jaka ki pulet kala persya ke jingle ke HNYF da ka baong bakam ya ha ban bat iki kali bawan kit nong wan jong kai perthai bat bo jing kli ki dkhot ban na e ki yo bor Nakaliang kipulet kila yele ban pelat ya kali henry ki nong yalam ke HNYF ru kim ailat satya bat kani kala wanra ke jingenia ketien ke baklut ba ha pedang jongki hagani ke jingenia la yu i bagi pulet kila tur klam da don ki bor majestor ban yakran bat ki khot ke HNYF kumban shukdo ba kani ke jing pakhang kali dak HNYF ka longkom si benta ke jing persya ke sarkar jilla ba kamla ban tela kami ke jing wan rungmon ki kali turis na Assam ki ba syang keleng ke jilla ban kit iki bawan jongok kai Kam hadian andala tanda ka jingekran ki bor pulet kila syem ka sen jam bat pelat no iki kali baro ban nakaliang ka seng da kani ka jingle ka pha ka khubor sa ka sarkar ban te la kami ki kali turis ki bawan rung latlan sa ka jalla Jadi nak sengi. Mak. Nama ba. Oh ngati ba. Dia apa mak ni beli bat. Ya ba ni ba. Sisi mak ba. Ni mak. Ya ba ni ho. Mak ba. Mak. Ni ke. Ke bi ba ni. Ba ni ko men. Apa ni? Mak ba. Mak. Kenapa mak? Ye kita ada komen daripada Petrusam. Kenapa itu government? Oh, dia kan government. Jangan pun ini mengai. Jangan pelaj. Jangan pelaj. Mermlar ba sini ni. Mar beli sini. Hakan mun bayar seperti ini. Mun bayar seperti ini. Government kamle aja kita. Kamle aku kamle. Bila ekran. Cuma ekran. Beli ekran. Siap juga government ke ni sabi her. Mun bila. Isu soal ekran. Bila Yesu kamlong kamar mata. Pergi lalik ni. Yang itu sengi. Pergi lalik dari ekran. Tempat ekran pun cuma bersangai deh ni. Amba mana ada ni. Kini kalau illegal le, payah terpilih ni kampah le. Asal zamnya. Lalu semua ni kau government. Amba. Lalu ni melihat kini kau ni. Government kam pay pang. Lalu pembeli ni kam. Nak tahu sampai kadai kau government check. Hang no, not mana lah di sini di exit point. Long nasbo umling kan. Dili lecu umling di piwan ni hang ni. Yang habis yang dia letak yang umling di sebuah ni di bawah kuali yang start di Assam dia enggak. Kamu lalung kata. Lara nak kenapa orang syak hang sejuni banyak sih ni aku no. Yang ini banyak keren kan. Dili yang keren saya katakan ni, semua saya katakan soleh ni. Ha, lara kata orang empat baik pun orang lain habis itu habis kita. Masih keren media kamu long apa ni kamu. Sini keren media ngai keren berpi. Ngai keren berpi. Kamu long ni mentah pun long ni pak berpelai kali borok. Kamar berpi punya sini orang puak. Sini pun orang puak re. Mo. Kalau nanti kami kamu long dapat. Lek keren dalayo orang kebolong hata kedur ni selit. Kamu lang rekomendasi. Mo. Namar mentah pi itu mentah government ke sunu. Song seksmen ki. Kiri kasih ya. Ngadi kasih ngarang sedu kadang ngarang perkat ki jungi rupa hair seti. Katakin. Ha, nang ni kita banyo bawa nang kita banyo pendiam permit ke. Liya kerenya kata. Ini kena hang ni surat kam dan jingmut, pinbat hang ni kam dan jingmut. Kum ni binong kam ni. Yung government liya keren hang ni government ni liya keren sih. Pan appointment liya keren. Mana jadi? Sir अभी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं जाओ ना हम है ना देख लेगा और आदमी Hey! One. Channel.
Tidak ile untuk statement bawa pun orang bakal MRSSI lah terikat. Kata MRSSI kami jadi bukan ni. Boleh apa tak ingat pi? Kadai boleh kemudian pasti kan. Orang pihak kan pun orang berkemudian dekat MRSSI begini. Ini kibri ke bawah. Dapat tahu pihak under which section, under which rule juga MRSSI ni. Ini. Apa kepala sih kemana dia cuci ni dia? Siapa? Memang kepala sih dia. Siapa sih? Ini saya dulu naik blok serang dia keren terus. Ini keren saya ni. Ini buat tempat kafe. Mata ini kita harus buat kamai dulu. Giok lat. Ini giok lat Bandung Sadu. Bandung Sadu. Kata bomlo alam dulu. Mana ni bikin one piece. Pisi dah selesai ni. Coba ini saya buat. Kini seseorang. Kapoi yang kita sepok Jakarta. Sepok jadi kita bisa kepala abut lalu pasti napok itu tidak bu pada kafe. Beli pembat ni sedih. Beli pembat nang tanah beli mana nak umling ni pion bat nang ni. Yang mentah pelai. Sili penbet suara melai penbet saya pergi ni kau pakai nanti. Mentah pun kangkum ni. Tapi mentah juga kita beri lojong juga melai cium banti suruh seneng dulu. Jadi ni kita cuma buat kita jumlah. Lagi hati penyihat, Pak. Ini yang saya ambil no. Apa lagi mentah sepang tong? Lagi no. Kalau jom itu lagi sepang rugila. Hah? No. Baik kita itu lagi. Apa ini kamu? Blok sahang ni kami hati. Kumno Pak Raju. Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai creation jong menta ubnai. Hoi ta. Ba ukau iu unia. Kong undi ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila banyo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno. Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi. Nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upajba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.